judulnya ngeheler 7 deka sok pangaprung ah 7 deka toh ye jana sanam gaya Umi Abi gitu biar roh tahe diwana sanam abayaha sikaha jayehem toriba hame mar jayehem tuje dekan toh ye jana sanam hey boy bentar kameramen ada sekedap asik kue maneh sorangan urang bahda moal milu empeng aya panas urang maharek moe bare pe kue maneh sorangan urang mahda moal milu ketibang arek moro manuk urang mah keur haroream pe kue maneh sorangan waduh kubah rambutan paling enak buah durian aku ini baru sadar bahwa aku mirip apagan waduh kubah rambutan paling enak buah durian memang aku mirip apagan pacarku ada 9 buah kubah rambutan paling enak buah durian pacarku ada 9 semuanya orang hutan tuh kieu rasana jadi nu pangkasepna tuh kieu rasana jadi nu pangkasepna teh kue maneh sorangan urang mah da moal milu empeng aya panas urang maharek moe pare teh kue maneh sorangan aku yang dulu bukan yang sekarang dulu ditendang sekarang ku disayang dulu ku menderita sekarang aku bahagia cita-citaku menjadi orang kaya dulu ku susah sekarang alhamdulillah bersyukurlah pada yang maha kuasa memberi jalan untukku semua hidupku dulunya seorang pengamen pulang malam selalu bawa uang recehan mengejar cita-cita paling mulia membantu keluarga di rumah sekolah dulu ku tak pakai celana terpaksa ku maling punya tetangga memang itu perbuatan sangat dosa daripada katempo manukna susi ini ka warung ceeti maksud narek meli roti kalah meli tarasi susi ini ka warung ceeti maksud narek meli roti kalah meli tarasi susi teh tarasi atah ge aya dika kempet dina jero calana rek dibikeun lamun datang salakina dicoel ajeng jengkol ngorah edolah tanggung melikan tangan kasar kau widak
kang cengeng katabrak mobil pengek banget nak menirang mawa hiris mawa lepet mawa tolok Italian tanah tiris nyawa jauh dijabak aya caian surga ditolak apa kakimu itulah hadis Nabi Muhammad kalau kau durhaka padanya di akhirat mendapat siksa ame mawa bikang dibawa ke kebun jahe ngagoler bari nyangkere ame mawa bikang dibawa ke kebun jahe ngagoler bari nyangkere bangun arep dibocit mending ngahulang datut sirpa kuda hitut kusir nampak sirtut pangpak kusir hitut penumpang nampak bangtut nginwa penumpang hitut angin membawa nginwawat angin membawa nuliwat bau kabagian kebau nakabeh kagarut jalan Sumedang anu burut teu bisa udang gede teuing anu matak anu mawi sirabotak katinggal awi udah gunung euleung geuning eta euleung geuning anu reunoh digalain munding ek nana mereka-merakan ka sawah cicing di imah teu reueuh malah kaci haur kaci amis meuli bubur balalawur nyabut hini setina bujur aya nangka ngora-ngora di pesek mah di pesoan aya randa ngora-ngora keur pesek loba lehoan geuleuh aduh tukang organ kadang-kadang nama seri tukang organ tinggali berang beribunya tukang organnya ya nengkeun beli koran dibungkus ke